Ya ole wali tia vanua wa malo tia tato ofisa ya malanga mamalu mai Samoa fio ngai faulunga ole Pule Sili ole tato malai valele Faleolo International Airport ya emisio tato mal tamai malai valele domestics ya matulanga tau operations o malai valele tono sio tato tino ya fatasi ofisa le fio ngai faufonu ya po le fio ngai ya tu mruva e vile fatu ya ni vanga na fiafi marolo mara mruia la fio ngai faulunga ole tato malai valele ya malo fo la ulangi ma no la toile em lo la toile vasa ya malo va ai tau mai ngatai ya malo le malanga manuia ya fie fatalo forma o foro fatu ide mamalo fo le atu no o fo no mo mai le ya no ai asia si mai lo ofisa au le ya le ngata fo le ole e fio ya le ata o fo mo so so ani fo il pokalame le ngata le lo sta lenga siata malo le soifua malo le langi mama te fa fta le ya no ta no mai ai ese le matango fio le nei no foanga e fata ta yetu ile por kalame se le tio foi mamalo le atu no e fia mata le nei por kalame ono le mana yo setup mo le toi fa malo ya ona i teu nga vo i tau match must kaili godfather iyo ono le tamalo suki ya teu fa lana tau match up foi le fingo le set up le tatu ya fa tai foi ya ona teu fingo vai set tatu company a fi fianga le Loto malanga o mo wona nei lao wa tatu wa militino matatu so tuli pe o tala le fonu fa na fanu ya ta lolo ni o mamaluma ni o pa ia sau ngata le ngai ta tara no ai tanga loa ya o nei tau si mafusi lo so ngatiti fa o fonu mave ya me se fo yo le tu manu ba o so fa ye io fa fonu ma le tu manu ba o kanga loa piko i sawa ngai ko Samoa io tala anga o le tu o Samoa io tu malo ia tu ya tanga loa nei ale tu va ia tu re ya tu tanga tale te lo so tu e mo ala kingo fa kanga loa a o le Loto ai le sawa a le loko e sawa ole a sa usi le sila ya tu mulvao ia po le songa fo il foto mo lunga a o le so o po le kalesia o vai fafo le kalesia special operation ngata ia le video la fa ka ko fa ka simare a fio ngi ya me fo le la ka ko fere no so ma ka ko fo o Samoa ya o fifi ho sa ngi sa ko sa ko la ka mo me ka ko pule ya o se ra fa ka ina o te vai tu nei pe tal no malingi ro mata o pule nai ya e mo ko kangi mai se to fa ko sunga o na se mo vai ko le mako kama awa file mu ma ko kama ye mo fa so le na fa ye ko ba ya ro kangi ka ko o se ba ai wala na ma ko le na malanga mai tu langa fa tala le o se sa va diga mo mo dio nga ko ku ma ko sa ministry ra fa After ya mato liona fiunga ya fimo ni porto pule e wa leva la mama futa. La sa o fa manatu ya la fiunga de pule. Le tape nanga ile tu o fa munia nga lo na ola tautu. E o ma fu ai ona ma fa yo na fa ina imia. Ale nga tsa ile o fa munia nga e wo va ai. Ono le ola tautu wa o to e ma na tu te mio ma fasenga ma le uso ya e tu sa ma u ai la ma se senga morto pule na vai te mi sa mo na fa si tupe le fa o mo tupe da mai tipo ya tu kanga ne mo fa mo nga le fa fonga le ku sa va ya le akwa o nga to pule sa ya na te sfruta la te li mata ya la akwa o nga te mai titi mai vai ma kwa le bo ya se sfruta la na mai ta ko sa la fa la so la o seu cantina a ma fa sonna sa ma tu ta la no e ta penanga ma le plana le tu ma olanga e pe ya e ta sil po tu a sa ma ya e se le master plan le tu lo lango to pure e se vuole master plan le tu lo fu yo la ai o fa mo mo na master plan uma ia ma le fie ma ia manuia tau mo fenga malama pe le mena nga lo vai ko po ka o tutulu to puli ai no fa pe wa ina ito fa manatu ye ni na ita la fuila ai la risita la lo fa ye to puli bien na sere kalesia na pa
o ga ko emotional tama ga le o fa tele to o de por me di ko fa manga ko e por si le mala vale ta ko kamang nga ninga yang nga fa yaso ia o sa ko ga fa ka se ka ko si e me pe la ka ko pule pe ya malo ole ale o le fa nga mala mai le to ya si fi fo ia le to tele fa mo le ta fi ngalo ya fa ta ya sa mo fa sit ya ole ma fo anga fo yo mala mai ya te roni ya ele se fo no fa le malo le fo no fa le calesia so le fo avai fa fo le calesia pacifica yo le na ta di malo ni usila yo le na mo wela no ma te o mai ma sio tolua ya portina fio tamet ono ma ua le o fia le calesia ve ma vai fa fo le calesia Samoa yo le ala na mo wela no mai ele nei fono e mo foi lá no tatu te mafutai wa o le aso fo i tona e fa mo foi tu tali wa tuai se tatu te pelo Samo menga fa non malo fa tai esele fa mo ing no le fa ru no la vale le ya tawa o se tanga tai commit fo yo na tulanga vala o ina falta le ya pole kalisi skrisha ro yo sanga tai ya le lawa pa o mai fo ya atonu ya nga fo le tulanga fa le nga le o ta pena nga nga ru mai tim ya ai que fica curculho lo quala fa facili sa oficiali ya code far le sa ma fa so ma code far ole tu langa le o vai nga ye to no tu pe mo o ko ma va lele ye pe tu langa o contrabands ya po trucks ma tu langa fa pena umbra o fe ave ole ale processa o to e fati noi vai nga ye fa mo le lo fe nga positi after years yet mo fafsil pero no tau for the start of fat long o la lo ayo pula como la valele we deal mainly with the outbound passengers anga ifafo malanga mai le ifafo o le inbound pero na yo mai tsonu le officer tute o le biosecurity ya nga ta foi lo officer le a Airline me va pea boni la fo la fa saina e maua le time operation yo lo ye foi ya standard operating procedures am tanga wenga yo e fatino ina e le fainga o nga pe lo fate tenga a mau e matou se so la aviation security se pour fana se tu lo se ato se tamali ona ta filho le ato wala au leo e refer la aviation security officer the case leo for interview o interview e fa pe o le alma fo anga wa ama ye public tono lo ato o le tele o tangata ma waia me fa pe mo si la fia de ato mo siata tangata matutu awa e o tatu lo foi pio I la to ato ya le ke wo la to me for personal use e ke wo ia me ye o ne iftano fi le fana a pila yo mai malato e fai malanga mai ai ngalo na siaki o la ye tutu no ma me yo pio por fana si chulo ava pela interview wa tuele ele leo le passe se le o le mo se por fana ai le fa maria ina leo e tau fia no ele mo fai ona malanga mai e fenga malanga le e tau fia la leo yo ma fai lo se moria pe fa pe e tunga se mafuanga o mafuaio na ngalo atu ia por fana i tu no hand carry o le process na me vale ai foi process ia le customs ma le biosecurity ia ma leo foi o fatino ino na rega mo si la fia ma ia officer malo le time of the screening wa ia cases fa pe fingo fia no refer ma fai lo interview fa pe family ina ia release mai sa we finga malanga ta ofi mo me o por fana nai ia o mo officer leo okay eu professor leo por fana ia mo o le process na me leva ali how say lo the process la de custom ia mo ni for la fasaina ia me fina na refer leo mo rest ia mo fai me lo la ko press release le press conference le fa manino mai po fiana no mai me fa pe fa fe tu lang fa taina o manino la usile tu pepe mo family no ngabo tele lo poi ko ngulai ta otoi to mo va e ai va nga fo I o lo ai au vatu le pe ye le policy le o le va nga le la to te ke lo por quarantine por la to la voiture fa te tengo TV va ko ki vi fo ai le se pepa mangisi me fo nga ye e ka ho fier va nga la
e ke se fa pena o mori mawina even foi la TV nga va ku fa si leva ana le malo si la fina o tele o le TV fa nga o ali state o le kwa va le sa o le pule o manga o le ka hofi ia o ka ia mana tu mi foi fa mai no e lo pongi me o ngi pisingisi mangi me even though ile ma fa wa yang ka sit ki vile va tu voi le ngoro tan ata fia la o lo nei mana tu lo fa pena o fe ave ia me ia pe fa pe wa o le ave ko nga va fa pena o fe la e o la uilo o le customer nga fa tau mai na me fa pe ma pe o customer ia tena to policy fa pena la ilo ai e ho da customer la ko potu le ho tu mai me wa ile tai mina va tu le pia no fe ma tu no sa ia na le ma fa yo na alu matanga le ana na lo tu mana ia sa ia ile fi sa tu tongi sa ma fa no release le piano sa release mai la fa lo okay sa release mai fa lo la to o se la to potu na e ho mai me fa pe se longa e to tongi le fi ma fa mo dia ina for requirements da cas e fa to ma fa release ma to piano na ma tu no sa ma le nga fa lo no inga la e awa ile ave kua e ia umala awala fa ale tu la fono mai inga o le ala okay mana ya o do siri do ke fa o siri mo o ko ke le tu te siri mai ya le la u tale tu le fi o ngale o siri tato wo va nga o le malai va lele se ya mata to ina ya u fa siri o mo fo le no ya na so fa le o le fi o ngale sunga le tawa o kako malai va lele o le ase ko kala la ka mai o kako malai va lele ne ya sau pangari ma to e fa nga e to au yesi fo nga la tamai e tauna to e fa nga ma fa mo le se mi se apit ta ia se tamo fa siri o tato e lima tato malai va lele o le main terminal i Faleolo ia o le regional terminal i Faleolo o fangali ma o tama sa lima tato malai va lele e tasi ala kako international ia pi e fa si kako me ka u domestic ia wa mo ia o fangali ia fa no va pe atu fangali i pe se semi international wanga o America Samoa la le ia o si la fie lo ftelinga si ata ia fa pe le fionga le ata o ia ile file ngalo le malo e ko report ia sa uma mauta no winga to e fa ile terminal ko e fa tele runway ma fa ka le e ma foi mori no winga me uma ia ma we fa le o le a fai fo ia sa fa piana fo la mauta fa tunuina o ele palemia ia male sui palemia fo yo longa fatali mai na le sector na ia tu fa ka le ia mauta ma fai ni moli ne ia ma fai on operate le po in terms of emergency what si la fia o la ia lua ia jara flight o i mauta le temile nei sa malanga fo la fionga le palemia i mauta ia le masina o tona o la le mota pa le mele o fo tu pule ngom la malele e fa asphalt e fa ta fu le ta o ta to ka bedika ia ia le ngata ile ia fa longi mori lungo runway awa e morsi la fia o le kele io ia emergency cases for mai to civi api o i le ala fa mo e o mai ia pia o le malele le mota awa le temine e kasi le keisa le fale mai ai to tongi ele malo le luas furu wa fesa whatever for one patient only per fa pe osi emergency a saula le sa mo se tulo mai sa longa sa i mu fanu e mai le mai le e pe le luas furu wa fe wow e mo ya la o risipito le malo ai tau nei se awala fengo fi e se best option available ia ina ia mafai on fatan uina mana onga fapto fa pe e o foi lai fangali fina ngalo le malo e fai mori o fangali ia mafa asphalt pe fa kale de ka america o na o temile nei o le concernanga po le ana pai lateia o le vavi o le weantia o pa o va le fangali o na le chipsio chipsio ala mana o mia ia fa asphalt ka ma fola foila ina ia uani va velanga ia pa o valele ai o fufuanga ma le malo se o le mana ia e ila ma to pepa le fai e president CDC your CDC is a cabinet development committee a pasia la ile ma to pepa le mo le koe to fai o sau ma o tam fangali ia ona tu ina tu le ministry of finance la to e sa ile le tupi
e fa tau no o inga no ngai o fina ngalo yele malo e pe o le process na mo le tapi nei no tato ngalo fo ai o te lango ina ia plans ia malo mo sa vai se longa develop le ia mla va le mali wafu fa tu ma fa ko develop foi sa va pe o le mena ia ta tau na le mla va le wafu ina ima fa yo na ma wa ia no finga venga o tatu tangata o lo fa mo nga le ia e se vai tai me te alwa tu Auckland fai mai Auckland tu asa Auckland tu faleolo lo no vinga a fa pela o te malanga mai sa vai ia e di se me ala lui fo le vale le lui faleolo alu le flight le from Auckland tu asa fa mo nga na le malo le ia which is e tala feunga mo le anga I luma o le mea le mo polo tau fo non le mo sala fai ole vanga te toi fia fisilia toi nei vala le wata ua o le ka le Amerika le o mia ole o se karanga importa tu fafo mai sa Amerika ai o le siva enga la ufionga le polisili ma le vanga le ele o sila le tato wa mla valele ia po o ke no foi e la via mai siptanga ruenga le fisili le o so lava fina ngalo e se tato medivac foi le helicopter pe afa pe another options foi le onor tu langori o le fare ko pa o valele se ia pe mai foi helicopter pe yo nei ele was back foi le lo tu alen sa o ko lo fale ma po lo mora o tele ia e fa ngofie isi exercise o se vainga o le so fina ngalo ana ia se yo tani mo mo tu vainga le ka ma si la fia e rafta la inga si ata fa pe foi le ato se wa mo mato mai e Samoa wow e o foi le si ma o le apron sama fai nga produce ulia construction okay atu nei le mele pakai vale le mane tu ka ko our bridge e yo si ma na fai ulia construction meet tato tanga requirements no o se fia nga sili le na o mawale to mai ale nga tele resources e fai ia tato tangata ia tato nga luenga a fa pela ele fa pe fa tanu ina ia fo nga mau ia malo mo asau mo tama fangari e se me la tato vai me fini filane we have the capacity, we have the skills, we have all the resources in the island e fa tau no o mai nga luenga ia pa wane mea ia meet my requirements a fa pe o le World Bank la mo mai le tu pe fa usia ina inga luenga ia meet my requirements at World Bank ai mo le sila fia e lo afiong o le poloketi le na fa ile apron na va le I fa le olo na fanda le World Bank nga meet my ulia your requirements o sima le na fa ye o simana le o vla fa uma na yo le tau te fa so o simana le e ma fa ya fo yanga le na va ai pe fa ngati I tu no pena oh yes wow yes o le tele o malai va le langi se was simana me le pakai va dis na even though expensive but in the long term e nga o no tato e vela ia e ka la e vela ka ia e le time ki va ku pe ka o mount le ka me va pena ai asima ke le ar shelf life fa nga e tato was no a wa sila via wa sa no ina mo ni le o le tele na mato malanga ya America ma o le tele o wala tele ma Australia motorways mo tu no pena sima a tu tonu na no vevela ka e fai so ma to ele ma vai ma mau tu tu ar kele o wala nei o simana o fa ngatu o le vai ngalo na lu o fa fsili o le vai na le ma lu le wo ya se o nanga e ma fai o na ya helicopter o wala adventures ngol helicopter e ma fenga le malakiki lu mo fale o ainga e le pio valeli especially me o le adventures helicopter so se mea o le mana onga na le malo o te minene ai se mai tinga ina fo ile e fia au mai ni usila mo tonga fitinga we have to pay 90,000 New Zealand dollars up front but I'm fine on what will I say we don't have that kind of service in Samoa okay ai le e sita mali la o te loa wa matan fata tan no ar cabinet la na proposal o longa service na usala o le wing or fam talanga e provided tamali the aircraft helicopter o le boat for the ambulance e le ngata fo ile o land transport fully equipped on fam mo ngor bloquet tamali ile e tu I fa le olo
e tu le wafu imtau tu le wafu imfanua tu ifangali tu salolonga so se mea e access e tangata ye umale wa unangale o mana ungale o le malo e fa faingo fie ona maua o unanga ia awana o tunu nei ni sila matunu tele mau yo nanga va per yo telo e tele tangata e fia o mai nei ni sila ya ele we can't afford le kaur vale le wakwan yo ia no fo ese vas fu va fe di sila la lona lunga ele ese a pe o le mena o te fia ile va ai mama o fenga malo ele ma fa ona access o tatu tangata services ia awa isi la nei to mo va ya stai fa popole o le koru i ku lale la ku sa mo ai o se me umi te mingi pe afua nei ai feo inga mo yan asa wai lar ko inga vale le kiki nga e se foi ko inga msa u dele mai ai ndu o le aso si la fia fa mata fo ya fiki mangisi o ku amata tau ona o tele ni vaenga so wi o tato ona nga mai so o le te fa no longo la va mare toto a tele le vision na la u fionga ai se isa no mai le te mile nei fa mata o se vaenga o te tau ana tato mo lunga se isi le vo si ki ai ya tato le impound na pound le tato mla vale fa afta yes ya ta o malionos furta usanga o tato to tas it's about time for what tau ona esele level operator Samoa what tau na ya Samoa le principle le self-reliant I need to find on language fafo wa mo o mai Samoa me fa tanu ina inga lunga fai ai talia le malo le services le asi tamali ile ono tamo fai e ma fai le services le on transform mo le landscape le valili ele ngata le medical aviation ia ma me fa pe o le minga fa mtalanga awa na no walu atua avape approved cabinet on the medical va you don't have to wait for the aircraft to come to Samoa now we're already on site na lu sawa stabilize o le vaenga le tu le tono le valele le mai lo o le mana yo foi o le wa nanga le e ma foi na alu le helicopter so se mea le i fa ali se tu lo si o le pata ya alu sa vai na le lu kwa uplift le mai a mai matotua vai vai le ke le o le taimi e la tite taimi fa alu na i ma foi na tau no mai le mai matotua ma fa tino ino loa ya tato o nanga o le famo menga na o fenga malo ai lenga ta foi lea o le minister ya ma le komiti fa foi ma la telefono ma malo pulenga ma vale e ese swinga fa leolo and that's our goal is to transform fa leolo e al watu o mea lete experience in New Zealand Australia it's al watu foi la ma foi fa leolo la ma foi fa leolo o wona e fa pia le ai ele tai na mo fa leolo me no so mana e sen mindset na tatu tangata whatever le access ai atunu nei e watu foi lai Samoa la wa mau mai foi Samoa malenga fa lo Tumurvau, do we have the money? Do we have the budget? And can we make money, or can we be able to get money mai tanto paanga e fatino ai swinga te tele? Yes, yes, we can do it. O le tele yo tanto paanga. I'm talking from Limlai Valley ai point of view Limlai Valley. O le tele o mako ploketila ai. E fa the World Bank. E fia la World Bank o tu Limlai Valley. No leva ai. Ele lei fa ngai no le tupe. Ele lei fa ngai no la tupe e va tu ai. E foi tupe fo via o umana fai uma consultation Limlai Valley. O le tupe fo le na. Afa pe partial regulation wala wa ma le tala lo partial cabinet so a lot of regulations ona fa halu ro la io le is a new level Limlai Valley ala tu tonu la article tata malanga o le level ya o le ata mo fa ye ko fa le ia uma service tonu Limlai Valley ona le terminate o le one of the problems is tonu Limlai Valley o mako escalators and elevators ona le fluctuate o le power ele time ye pe ai on fluctuates the power o le ala lana o le taimilini o operates out generators kiki 24 hours na ia constant ala supply al electricity ngai ia uang ia se fa le tonu o operating systems o machinery these are heavy machineries e mana o mere constant supply of electricity na ia le inga function ai fa play fluctuate the power ele kai me kauleanga ka ko elevator ma escalator ia lenga ka foi do ka ko awala savali ka our bridge lo no winga e mana o mia pulenga Limlai Valley le o langa back up
ina ia le ia na me fenga luenga ia wa fa pe fa te inga watu le tina po ta ma fo ia watu sa mo ia watu ale anga le difi ele fia la ila lo le o se ke pule tinga yo na vai se tulo no winga ko ile anga le experience on nata malanga ala te manao ia mau tanga uma watu sa mo le metao enhance passenger experience watu ele le uma me to no falo it's a challenge but we can do it so mem find a fight o le ala le na te manao e watu ata tu tangata e ia le swinga I faliolo te mi malama ai o le fa mo ia mau foi le atu no sai ni so tem o fa nga solo swinga I faliolo menanga falolo so kala in bla le ki ave bo mo kwa ave ese male marka ko vai mau ia po le mea la vai fa mo fa o mala le after o so swinga malu ia la ko priorities ai me ave le famomua e te milane e le se priority ta to finga malo le ko rebuild o ti ave o le te mine o le famomua ka ko existing aerodromes e po airports e pe yo fangali le fia fai mo li ma fata o asau fia fai le terminal fa la tele runway fa kam fai mo li fa pena foi mota lo no vinga en freno fa pe atu la fionga le ato e lo ia I plans al pulang om la valele le toi fai o ti ave mengang falon kako tilai sianga kupuka ro ngai ele wako kawaka o tilai ba ala le para ala kanga venga I meia wa ku mo kwa ngu mo ile ya sa mo mo fai mo fai ka penga meia ai ku no poloka no ya ke lo ngai se falto ko a fe mai ko ko el pane I think the problem nga fatau mai na la vai the airlines ia fatai inga por New Zealand ai pe o flights nga cancel o New Zealand ona o le mea e mua il pulengo ma la vai le fa pe foi airlines o le safety e te tau o se lau pa se ne a to al valele fa to am fai ona alus fenga malanga no winga e fai na out for the airline wa kele ka wa alu check in o le anga le valele ia po le amale ale tatu fia malanga mai atu nei no our first priority safety and security on passes e sili atu le puipuia na ilo le tonga fitia I don't know o se mea le patino e airlines ia Aviation to fasala longa ilunga o le por Facebook e por le platforms e ma fai ona longo puia li ia ile mamalu na atu mo e uma o fia malanga le flight lea mo okilani fa malu atu o le tato fa malanga ono ni tulanga fa le tonu tato vale so ina miana o le me finga no le ko ka lu fele le color ko inga lo Stephen Covey den kusi foi da 7 habits of highly effective people e la langa kala mo anga me be proactive be proactive no winga e ka unga proactive le airline se chulo ia ma ave le message net no ayo e ele se o ko ngansa wen ko momo me mo le anga langa umo fa malu watu ele se malu si anga se watu li fa lo le vale wa ya o la e mana mia le fai le vale na ia sa ngale mu no fa ngamla but o tawa communication communication pa ia foi me o life a pele aqui wala ko fa ia ko le check insignia o lai loa o lai le anga vale ia alo tu muta tan la vale no nga pa wala option o la ave o voucher foi e fa ia la to nei tomoftanga o la ngala na o le u singa hotel 5 star la vale banga ia o ko nga cases ia ale uma transfer lo le 5 star hotel le la fa o sa ngai man pulenga male vale e mapu ia tangata ia ona mala iole o pisa o mai ma venga ia do cancel mai o le airlines no ti o mo le voucher ma le airline ai ko lo ta o le mena le na ia pulenga ma vale engaging accommodation right opposite Loto International Airport e tu ia tangata te mi fa pene o mo ia lo walu fa pe ile Sheraton nga ia
e mamawa manga mia le me le hotel le walking distance ala so atuale ato la kulo check in la ngale voucher le va kule Airline fa ile tomostanga mo le stomumu le hotel le la lo pula nga la vale o le hotel le la lo pula nga la vale na ko mana ya Ola o rese oficiria como va ele a ser uma fafau le upper space mas lower space le ave o ko le coupe le lower space ale ave musika coupe le dia ma ko le por assim no meu ko e fai na kanka ko fai le upper space e agora mai foi a musila la ko para que va ko le ko su ka ko coupe ale ole for le como ole e va ko musila si me mana ya o le si para o tigna por como la vale lo fione atau ia fai atau ngalwenga ia koleki foi atato ka ko revenues le e ma fai on tato fa tato equipment la wa ia le human resource wa ia tato traffic controllers e la le meta o le area air traffic na ia la na tato maina le vainga le ai mo fa fisi e le se finga ta pa o le me ia ma o tato equipment le e monitor le upper space ma o tato staff na le ko refresh o tato staff mo ma certify ka ko o finga luenga lo ia e tau mai mar whakanganga de malo awai ave foi lá se ko kusi o de ICAO Medical International Civil Aviation Organization o le ala monitor a Samoa langa ia apa space ole ka ko kupele mo apa space le o la tele causa e o ka ko kupele se me le 2 miliona ni fila le ala ya lu atu pele le Ministry of Finance so so niveau ka ko overall budget le ole 2 miliona le o lima super se ko ke afa o me ko ke lo ya o ye ka ko agreements langa ya ka ko lima super senge 50-50 no me e fai assim mo me ka ko family ngora eu ke le singa ko fa mama venga ka ko mano awa ke le ko pele mo ma so so ka ko overall budget le awa nga fai por lenga armado sambo então sanga far tu pita tas malo mana ia te leo ole tulanga foi le to mo vale so filinga lo gelo foi ole mita upu fatau ele valele ai tau pele tapa so filinga lo tasi le vai nga sata o stasio tatu fatel noanga e te lango ina ka nga fakulos ka ko valele pe ole mele wo ia ile fato fala inga malo le lawa ye mtu langa lima se lawa matai lawa investi mtu langa fa pena ole aso filinga lo vai nga le ole afo ise vai nga te tau ona fata o tole le ia ile fofu ngone fa mo ngale ai o se aikia po se plan e te silfia mai lo experience e work fata ole industry le aviation e slow accelerator ole wingo lo fam talang ai sa e travel watanga ta day in day out fata tainga ole number of arrivals ile lo afe no fa itono Samoa pai e aia lunga se lau tos fuli mafi le ala le mau mai the number of arrivals last year ai o te loa e increase no winga afa pela e fa tele le tupele afa taita inga e ma fai a nga fante ka nga travelers tato valili o le meu te fia ile nga fatau le renga malo o le la mai tato valili ai sia we have the best infrastructure in the Pacific. O Faleolo, we have everything in Faleolo. Mo sila fia. Taimile nga leanga ia runway to le leva le 90. Lenga divert ku ole fa tele fit. Top se la fa to lu passes. Land you all air pass 350 a 50 Faleolo. Wa ai le no winga. We have the capacity elene so se vale. But ole mea fa feta yo le la fa to vale. Ole tato o formula foi no fa ngane malo shareholder itanga taito tasi. Mana ia tele na ai. O tato Samoa ai mai se atu tangata ia au mau ia tunu mau pio New Zealand, Australia, America. Yo te lo ngata le ngata lima se lau se la tu contribution. E fa pio ui wala kiki nga lima se lau. I can go up to 10 grand. Makai. Betala. Yes. Ai sa. So le nganga Samoa fai mesili. Fai mesili. Mo mi tato va le lua e fu mai. Ma nei te le fatto fala inga le malo. Ele ngata we can control the price of tato pasese. Ia we foi se option. E tu ia tato tangata. Ia so la sa ia kako le kako route sa ia pia Airline. No winga ia se tato vale. Ma finga ko reactivated na route. All the way from up here to Airline. Why the manager?
ke le ko ia yo te mili nei ia ma fainga ele mais Brisbane a pia Brisbane instead of nga Virgin mane Qantas ia fa nga ka ko va le la ia ia sa wa pia Nandi o a pia na sorry kele options but o te fa fita o lisi priority le malo o le ava tu valele asia we have the garage but somebody else's car is parking under our garage. Ala mea sili na matawa. Te whafta ia fui la fionga ni pale mia ma kapeneta. Mo le loto te tele. Why ere tongo fiero operating on nimi on valele. But we can do it. We can do it. Ya malanga ngafalo malo whafta i mane tapina. Toe mai se update o tatou system fo i tatou parking. Ia ele tatou malai valele me se fo tatou CCTV ma vanga pena famu mo lo fionga si amata tola sina tala si CCTV ele tem yo Sofia sorry ele malo la telefone e vilia tola o staff famu mo fia mai se fatana nga viu CCTV ave le sina tolis ave se ole me fo yo fo sorry eu fui lá com o moia com kusaka que lori le ya ole meo te fa feta ye sa mo foi no to mo uma ato le tangata after te fa fo yatu o isi wa ngalo i fa for public area o isi na ngalo i tonu ole security restricted area de por control area de custom ai fa feta CCTV to e mawai ya ako ngai kanga kaya ole fotuanga i tatou tangata malanga wa pia tau no lo i fanua se people over excited for it to see the family wa ngalo ila io koe yes koe tapo check so vai po ako ia ako ngalo ila ko ala ko ka wale ngalo ia ko pe yesu kalaki a pe orisia ngalo for CCTV le atau masiata se wa pe ia play masia au finalo a pe wa ngalo CCTV le hai ele o Cristiano uma ka kon blai valele o lotu ele o mo ka ma foi ele ngar kala pinga nga ka mai di mai kongo ele o mo ka ma o den ka mai lima va pegar o den ka mai lima va pegar ole me si ele fa fita ele kaimi ole holiday awa ele kaimi ele mai flight ale ngi fila leso se ela o mo me la ko officer ma vai mai take off at there thank God. The man I appear over yet. I welcome any type of aircraft to land for you. I want to take me a land. It will move fishina facilinga. And more fishina to be more pula from Lamadil. I want a fofanga. I want my orita over and now or Kako CCTV or Kako Kapak. Opino for ya to Makia Pelila, the year to Takele. Install it Kako Kapak. What can I for you? Concern ma complaints a Kako Mike. La de la quattro off I saw sfruttala ya la fa maru wat ka ko sair nat na sfruttala le tem e tau no mai lo tato machine ona le ya la io se to complain o mai o fa me ngale piano fa tato machine e lo tro tava le tono recognize the system la number plate a fa per la umina e ta fa tono la vale e sa fa ka caro number plate io le umia na ta fa perché le finga ko fere la ko ava pe ngano wa ko trop afla o pasese pe pick up some passes ele ya se me a what system o le otro time fai the first 15 minutes free and more than 15 minutes long you have to pay tu so buka ko system fa kasa ya mo fai me mo yo kilan ta fui na mo we filo kon me ana le fai ele te wa pe anu forma or make sure ko pe mo me e me sua compea ma sia che sul limo mo e fikire mi sono lo mi che pe agora cula e fa e non fa pena io e cosa che exceed or 15 minutes sorry we have to pay $10 e che non mi manca poi ata to vai botto ngo I want to build this all le PC e lo si ata che mi la Sofia fio e lì ngo ka pa ka na vale ole apaka pa ko le midu mo o le melele kako solo ko ai fully packed ar me sole e se la lo fia pa wat la wa mo si la fia no mo to lo se la wa fia te sema from the pakina lo which is a good revenue mo matonga venga e fu ole mana you not to machine the first 15 minutes they like accent more than 15 minutes
sorry dear, you have to pay the whole 10 tala. Yeah, malu nga ila kia fa mai pa ya siaka. Se fulu mi ke sa fa foko ko. Ana gua fa kau ngiu, mola fa ka wangi fa mai ngai anja ko mola. Ada wa ingu ngiu ko mi miro ko ya. Oke, mau fika ngai fika kamba. Ale ata to mana ya nei va henga. Se mai Samoa. O le lana o tau sanga ile fionga Pule Sili. E up to date tu lava va henga mo leva le. O le ai kadi vo ir Pule Sili mangiso vesidi e ka ka kadi kiuke mangiso mana. Ya o le malava le pe o le mada foi le company le na le ya fanga o mo ile ya nai company ese lando. Ato masai sai ma to leanga. Ya o le fika ke vai ko isi e pe fo ka foi be mananga fa mai se vesidi ka pe se so songinga Pule Sili. Kakala ko marka ko CPM mai ai camino mai ile foi le to so mai mo ku CP wa ngau pa o le si lola ya se menga se fa ko fala inga la ufionga ya fa fta marko lio le hando inga ai o ato e lo como containers ma airline e pa wale me hando ya screening o ako iya screening o ako ya check in market le ya nga o mga pass through ala screening airline lo ya o te lo la e lua mea le lupo le vanga le anga le ako ala foko pa ui ol pa usa nga pa ko pick off usa wa le vanga le anga le ako fa mai ai fa ko pa ui ol pa ya la wa nei mai ya me wa le anga ala fo ko nga fo ma manu la tu no mai e malanga Ka ya ka. se so se malanga ako fo O ko fa ko ya. Se malanga ako fo ala wa ai so o kinoi o ka ko ka se te ko for the brand na au ai ya ko pa ui ka ko fa lo ka vai ke le ako Samsonite wa pesuli o brand ya li Tu ta so. Aqui, o maso lá, sai me pico e a fa iro ngai. No caminho o suki yako, o suki small, medium, large for all the same brand, not me no ese le level o politica Samoa. They go for the brand. But you got generic kilo. O mare tua. Le mama langa tua nei. Po vui nga mama langa. O wala tu foto ngau wala le ngau le pa ora o pa. Ora ko pa o so do travel fa di mai de America. O ngau na. O walu ro pera ma ora o claim fo le tauta. O ngau le va fa ko mo. Habla se forma. Usai mga ngai log in ile iPad. Ko mai pepa fidi ai sa unha marcala. E medi mai. In for my 2 to 3 weeks. Kwa mo. Ako la vea foi lo malanga ya. O papia. Ngare vai ya soro ke sa we. 2 to 3 weeks le medi. O papia. Ko e koso le nasi kama wa vai wa pa kasi we. Sai ya. E sidi ya fa fide mu le lo kama fo. O karu marka. O lo malanga ya le. Soli. Ke va me se o ka pe ko sa bola wa. I lungo le pauta le piki. Ne ma finga ko ave mo ko man le pe. Ya o ka kingare ka wa ka so ko vai ko le Filipino ga e fa ko pa. How much for this suitcase for man? $500. Algo pa beri pa ko. Kape nga moria fa ka wali. Aku sa ko iki duas puro ka pa sa fa ka. Ya, onisi o vai nga fa penale tu tifsi ngele nga fa mar mana valele. O mata upu tau le company valele. O la tau lava handling ma no winga. E ki susu sa wala o ye New Zealand po le Virgin po e fai e lau claim. Ia mai le fa pekera ko o yesera ko fa ko pa. E va ko sui mai lo termine na. E te va tu e ui ha le process. Ai ngi vai mo ru fa ka ka. Ya nai na vai nga. Le to e si vai ngore. Ye le ka e ya ka foi ka kilo son ka ngo ako ko ba li ya ile le loading le unload e le fa ngare ko fa ka ko i wa singa me e pa me ngara be lo ko o la ba nga la fa ngare nga mal ba nga ka ko ya wa wala ko ku me nga e ya no ko fo mu e fa na va le ko station meeting e c'è la pure come la vadele e più issue c'è ka la mo o issue c'è ka la mo ai po ani me fia fa le yo la vadele wangi ni so airlines ma tenen son la valele ya mako awe ai falle yo si la me ye motala no ai ya handle with kia ye me totino tangata wa e ne fengo fio out ke mi fingi ko ma fo ko ma fo a pe yo
se fautuanga ya eta war handle with care me uma tatu tangata a be yer mato fonona situation mitam la vale ele ngata o amana ongo tenants la vale yo mato mana ongo foi ave mako tenants ina ima fayona leila to compliance wa ale leila compliance ya wa si tia for the number of flights o to noni o faleolo ya ma fa le leia i pe ale o unanga le leila faleolo o risim ta te fiata ua te mana o titso platforms o ma faleolo te mana o foi le te watch tu e fa te lo to lai emo my screens for me o fala inga ia le matala te time nei o taxis stand ia le available o le fare te watch le no wa ele me malia na tupu sei ele ave taxi na sau piki mai le passe se ave mun fa no wolf ai piki mai la original lima sfrutta la con il passe ai fai ave taxi espaço se o le fia i a taxi sfrukala ai fas furu le film le vale e te sila fia la fionga e sa no na te le fa be o te lo fatele nei tanga tolo ave taxi telefone la to fans al proclame am le vale ai esi ma tau ainga na malanga mai le fa ponga fo se ma tintiti to fo ia tuna io le la to fifsile toi o le tau le la tu le taxi i le international o le domestic regional ona le le tau sofa aina to medi mai lava si ma anti le ma fase mai mo fisini mai tia pim fa no to fisini ngepe mo ye lusul limata la lo tu i anga i o te le lo la le va le la kala ai lusul limata la na fa to le taxi le o si la le taxi es futala see es futala I have fact I think she did take the number plate okay so maybe another thing o this issue now no fia ngai le ngai o taxi stand la ya ele o tangata uma la ye leanga sei tulo ia tangata le service la ia e foi ala o ki kangi ala o lai ko kongo ia la ele mato fonore fai ma taxi stand ai kasi taxi stand yo okay vai le to confirm actually $30 vai $30 te foi sa le male tole o tava se mo sendo te you know just pen of it we can give foi le se fautuanga ele fa pe foi a metu tu na tau mai loa ia ta te lo fo bor kilo na yuso lai o te masani fa na taxi ele a fia fo matangi ma ale sa u toru sulta la ai o lo te fa pe ha o le fa pe mai le passe se o le sa mai nga ngai fangali o te realizing ai le o fanga fangali original nga ai fa mai la le o te fa to original ai toru sulta la como sulta la Vamos frutar. Menga kawa ke o me sa mo ye fo le o fa lo papa. A me sa ya mo fanga fe wa so. So ngai le kawi ya. Yes. O me mana le fo lo me vale. E ku ko o ka ko arrivals. Ka ko tito Pure Ports. Inga ye ma fa yo la kwal passe se vai. Pe fiera le sa o mai I fa le o le wafu. Ma para la se excuse le. La taxi. O le mele le ko passe se. Dele la le fa ma uni a taxi. Ele o taxi uma e aí tangata o vai manu ai le operation marenga duenga na o taxi sa no ele me ale o greedy sa ole ana ve ese de me ale o greedy se o le fatiri no ngado ai te sile fiela ma o si vai ngasia ia o se alo fa si no fo sitasi o senator ai te tuila o lo ngala talo tanga te fie fai tips ia I tanga mo to le lifestyle le la obliga ia ma ku ila ia fie o te lo ngana tanga ala chat sa sultala va to fu okay ro ai se dimas furu dolan tu ave te lo ave ko ia dimas furu o le mele ai fai essa service manile se compensato tangata isa family ina family ina va pena voia ale le che sa ka service ya family ina la ko fa la lunch me va pena e tau ya tatu tangata ona ye mai se fa pena ale me te fa no noi ala ave mari ngon la vale ai le sa mo ma eu fa fo mai le ai sfruttare le ruatu ile main I original terminal fa tai le to fa fo mai vale ta ua ia o tele ana ofisili le usau o tu langa so so ni ngai passe se vanga pena ala u fionga tu mo security
ele na male la ina na yaina incident na tutupu mo ele fa pe fo eta ofisilingia o le mara vale le fale olo ele etua ya ita usinga ni sofio anga ya ele fa pe how's the security so far my last incident sa tupu ina va nga fa pena ya o ya ise backup plan matulanga city ai le va nga mo tato una mani ole le number one priority anga pula ngumla vale le safety and security the operation ele called airside or landside. But everything, totally the staff had doing and skipped. But at the same time, all matungan we fantasy mafio anga yo sa tapwala. Ya no what to eat tamali em failang for sa tapwala. It's talking final pulang ngom la valeli. O fama monga. What's why no for ilumo o. Nia, ma va ai. Wa masani le na to ina ya se tulo. Itu pulang anu ya. Aba ya tula le to ina tu pulanga le tsauna yo ya mfai alu le fale fai sau fi a pio le ngale ma to fenga pa ngale ma fio nga ya sa tapwala ya ma fio nga tula la tatu na ia fa malo sia ai le malu pupuia per me la valele awa ai le da fo le pule ali ma fai pule isemia se malu pupuia fo o le mato le mele na lo le ai ngata foi le mato fenga pa nga ma le official leo wa ya ile official leo to no faleolo ya ngata foi le official leo risi tu o faleolo wa a tili ai ona le lei tapenanga ele tai mia so fia si atamli ato ele ya security incident na tupu faleolo fa fitai le tu sa le lei me uma ele se major incident sei vanga na ai me na me laitia o le aviation atolis ole ngalo ole atole mla valele in terms of security nothing le ise mena tupu ya mo mule alfa after ile tu ona na puipuinga sa o foi le salamo ya salamo fit le ya over le ngole no ngalo foi la tu le ya malanga falon e ka ke le ka ko tatueri at wole yo voro le se ro ba se ole ke ka mo so ka ma yo voro ele se me o que makiva ya le te si va en te via e ma kwa ka fanya ni visiri wala ngor kemi ngai se ko sa foi nga ole sumre la ka fenga ni por le o vero que ma foi ese o fifio que mo ma fo il ka o miki wala o mai ka o ko miki o mai ka o Kentucky if I go or hotel ia marca ko upper space e kupu me ko o le si lima ka fa fa ole upa ya le tusi alua filifili ya male tuai me fai se tupu mo foi me umana ya ole la fa alu le fai le fausia no le McDonald ya o disi mitina pule ngom la valele ya ko ripio da sau mo tom fangali fa moli ya ma fa ka medicale ka we tato ya o disi investment da le la vai fu pule ngom la valele o si no tau le ko ye kanga kai mia ai vai se ma fai na fai o ka ko lo fu if there's a way there's a will out of message plan ma le tua you have a plan I want to make it to present your plan to God no no fasi no mali le wala wala fa ye ma ko bon me kapio le la ofionga le il fa ulu la ofisili le yang ya tu itulanga o lau mai tau I taitainga mo tolu Elua administration led na emawa ai tolu palmia la fa facility ele ai fosi awan la se fa por kiki va ngadi al facility you've worked under to the Apple leadership you've worked under FMA's leadership level wa eto tu la leadership personal la audial manito en foi na eto highlight mai mo le sirfia na tu ya va nga ilau mai tau I fa mama falea ma fa mama falea ya masuinga le lei mo le lei o tatu tu no la no taitainga palmia nei potita tafta o tolu mali as it's look they were all call of cup that's the main thing ole la tomo fa wina le no ngai so lepa that's one of his calling or coordination there he became a prime minister of Samoa yo la fiona for South Apito orisi o la coordination foi por nga mo fa wina to become a prime minister of Samoa e na vem para mia apena foi la fiona la ura maleto o longa foi mo fa wina le o le vea foi o ia o pane mio Samoa e uma malo si anga taita
But o tani tonu ale pattern le atua. If the law calls you, the law will release you one day. E wala au le atua ia toe, e release for oe le atua. But at the time, it came in, they will release a oe le atua. O mo whina tāpena le atua, lista ngata e wha ua ua lea. E ngā anuenga. E haula, o le mea number one, o la tūn tangata tai le lei. Te le ro la tū sao mo le atina ina o Samoa. Le fui la wo ngarua I la Lord administration a le fionga le lauri o le mane to. As a servant, I have to give my best. If you want to have a best the time of your me, time of Tule Epa. Even though the CEO the time of Tule Epa, I was a acting CEO, but I did give my best. Time of your me, I gave my best. And now I'm giving my best as well. I say, because at the end of the day, I'm not a political servant. I'm a public servant. So ola u ro, fai lo tiu te tangata fai ngā rua. O le mea e mana na o ai o tai. O stai me fai. E ma fai ngā rua ngā fia. E mei le stai me foi o le secret o le mea. Aba tu wani niwa uru I halu e tanoa le panemia. Halu e tanoa le minsta. A mai le whaasoa, mai le whaamalosi. Lo ni niwa I ale uru manofo le potu. No. E au ngā le whaasoa. Au mai a matu e mala mai. But at the end of the day, they were good people. They were call of God. My role as a CEO, fighting on winner. At the end of the day, Yamanuia Samoa. Yamanuia Samoa Mona Tangata. Because Elia Faya Moaulia, they are not winner. And you for the time, if I'm a lawyer, where Elia tour. What happened of Elia tour says Tangata. If I were a God winner. But I'll allow to Yale no for. Fight 0%. I live 0%. I'm not out 2 and Malo. Yamalang follow. Ele taimi o lau pule anga mai le nei taimi marisa valinga o lo ia ile por kiki o e tau mai taua le afianga o tangata whainga ruenga I lau lava o walanga you as a boss to tele tangata whainga ruenga o lo ilalo lau vainga o kau awhiki ai performance esa I lau mai tau ai a whai o lea e se taimi e te avese sa vali o la fwoi se fautuanga mara whainga ruenga whawhetai ali am taina le ngā ruenga I le vai asolo na lua o January na uto e ngā ruenga si tulo sa fai le mato service o le mato sauninga lotu o le loto whawhetai le atua o au lia lua wheluono ma o le ato e amatalia ngā luenga o le nitausanga o le whi au na ruatu iatea whai ngā luenga fia we serve the government of the day lono winga whai ngā luenga fia respect kako leaders that's the message from me respect our leaders tato whaaloalo tato taitai e prompt of kako le me whai iei le lawa tua se whataitainga you can't swim against the current you can't e sea e te vai kawhea peke malimo you can't swim so le meta une whea so wea whata whea atu le hau swim with the current ke ore leia yo koe ka amilo mai ai paure me maua pe swim against the current soli fiu e suero kim malimo ano wingo la tala we tato fa nga malo wa yo tato taitai we respect them we work with them for the benefits of Samoan people malo fa deleto se vai ngati okay ma foi ka o ke aule Samoa como ma foi pe o la cosa preferire le ku okay wai o mo le o mo fa il fitino yuka ki nga si la fie le ku e pare como yuka ana fili la pe no ka ni le ya o yonga la mo muri o mera nga merka yes ka minga fili ya la sa le ya yuka finga le ko fa yuka fili ka mi la le ya ka o nga fili la fa bara o le ku o mera nga o merka o fili nga se me pule le tu tangata pa to le fili nga o le free agency e fili al tangata pe fa wa ya le ia pe fa wa fu I na wa yo na la vala o le mali o le sauno nga le atau o le tele o tangata fa nga le tu imperfect people o le meo te tali tonu it applies to all of us it applies to me as well despite of my weaknesses I know the Lord calls me e ui yo vai venga je luana vala aule to yete fa pena foi da tata uma aisia eu tato loa
the principle there for the doctrinal ordination. Na I fa mai le tala le tua I Jeremia. No we lo oile manava o lo tina. No. So we are all sons and daughters of our Heavenly Father. He knows us as spirits before we came here. Yes. There's no such thing as coincidence in the plan of God. Everything was well planned ahead. Ole fa tai lau tau tua len o fai pen o fai te tolu ia te ia sa e mo mai ya le vo e sa noina. And I like the fact man ia yo fa ole vai ngale sa noia fa Britannia the Lord calls enga ke releasing of ole la luingo le tala e ile muka anga or kai mi or kanga kai le ongi me fa va waises e ia fo ila le ta u ole fa solea e ka kau onga si le fia le ka ikaro ka kai mi vala awinga maloka kai mi ua fa mu kai awa o tele le tupu nei mai le tau nana dia le tala o le mafu foi le afu ina tele a le lunga la lo mta up e va ve kelenga manga kuale kofiinga ai makua musu ka dia fa marulu quero com o amor fantoi o se fuanga nei lenga o mafu no foi atu o mau mai sia foi tama I intel e ai ia fono fa vai fono fo tua fono fa vai foi dia o pro que me dionga ani sho tu malo ole vai nga ia sai ko kongu le administration mo I fast le wala tu nei le feeling ale wa yai wa le toi wa kiria o ese la do ai su ya tu te fono fo mo su te fono mal makobit ai mo musu ese. But remember mai ele ongi kanga ka HRPP o tanga te fast now ole si tu malo le sa vai okay loa le wa ai na o fa ata fa pede la lo ka wa I Loto lo sa wanga ia tato loa le tai mi tofia ia ka ko lo fo le kai mi fa mo karia ai o ka ke fia wala ole na tau ne le pua mala foto lo wanga initially ole HRPP ai nga le mo se su enga e o ile pasi nga fa alu ko per prokeki ole o musu ave ser ki or pasi ai fa sa fa makaranga ole o ave ma se kanu a me ko kingo fa ko prokeki au tanga tai fa fanka o kanga ka foi sai fast vai peno fa tole nga pokala me ele ko kile fa kenging ka ko lango ai le melesa so I will hold the name of Kumalo I will hold alu va ko hintes fa benga ava pena le ko fa fonga mai foi o to ia le fa fanka melia ave ki or pasi ave lano va nga le prokeki ngasila mio o ma Samoa ai fa ka pasi ilano ko prokeki milionga mo fa nga wa o fela le sa ko wa ka mai le ko fai mai ole o manga wa ve me ko king ole ale ta foi lang so ma le vai nga ko pele o so dia fa vai o me la ngo mane tele fa mai to no so nga lo fi ma polisi le nga kasi le va nga ile fu kasi ka ko foi ko ke lang fe nga malo o wangi yo ka ko kuriso ka ko ai so ngi me ai o tato wi lo le fo le kai mi nga ko fia mar kai mi fa mo kalia mali a fa ya o fa ya ku o mai ese se o kurisi vai nga mali dio ese ai le orfiu ko kuri ese mo fiu fa ko ese ai o ngolo le maka fiu markio meia ma fa mai le la ngolo la lo o fenga ma o fenga u le ko ya ma o isol yo na fa ta ona ne o ma ga ya da porque se mo le fa ngolo o ka faso ya la fiu ngale presile to tele o tule la si ma lo ngole fia fa ma el program te lo o tele ava nga ta wa fe ta to faso wa everywhere for ta to faso ya ole no fa ule ina ne si va nga te fia e tauna si la fia le tudo a me se for nei masina wala nga masina wa ma ko fe body ka ko por kala be fo ya mat ya wani va nga e lo le fa e tauna si fia ole no la foto ya ma se so no nga fa tu sai fo ole no ta to faso after we fo fo pour le nga fa i mat ka ko self check in pe ya me ye mo yo kilangi sa wa ya me fo yo kios la qua ya fa la self check in ya on la ta fa pour la vale le install ta to me i fa ta to si ni fa lo pe ya no fa te mo na o me mo yo kilangi mo fi fa lo o le nga le na i fo nga mo ya pa wale me ya e na mi ya ni me auto va ayer malo na so no fi fa le ya email me na ile email lo le website al pule ngom la vale le email to vai o le ta wa yo fa so ale ai lo se me ta una improve
la tu le email o la ngaruenga o le falelia ai woni e vai se me o fale tu ia e te reportia tu o le taua yo ngaruenga le faso improve for the matter service o le si foi mato ngaruenga na le la foi se mako America o le evaluation for le public na e mato po ani comments al public i mea e whale lei ai. Awa e tele a tangata i mea o constructive criticism. Ele lei. Ele lei. Aisea. O manatu ia o le atunu ai ngata i tangata malanga. E whale lei ai ma improve ai le service delivery. I tono whareo. Ai o lau tatalo o le tato atunu ia. Alofangia o le tato walele. Whaiso sao mo le tato walele. Ia o ngā mo le anga iluma. Au ngā foi mo le tato Malai vale li falelo. Ya le ngata foila. I nei mafai ona tu ave falelo mahap. I le Pasifika. I so se mea lama. Ano fangia le tua la mataina o le tau sanga. O ngalo ia tia no fa pe atu le malo Samoa. Happy New Year. Na le fa tu ata tu e felo ailia. Happy New Year. Manu ia tau sanga fo le mataina o ngā ruenga. Ya le ngata foila tu e foi atu le fa nau ia onga. O ai ata tu fa nau. Ai ata tu fa nau. Ai mesi ata tu fa nau taini. What tele fafita uli, yeah. It's your responsibility as a parent to look after your kids. Ma wo ele fa malusia me le sleep over. Yeah, mana ya. O tele traditional le na practice fa be. I want to pull it I'm moyo no. Esa le care ever to el matu money. The extra care. Mo ia. O tele encouraging nga practice la fa na. Te manawa yo mato momoya mala fana wilalo le mato apole mato fale every day o no I ma wele ama no le te maititi e mala sfili e so fa ia tato fana me le va pe la sleep over yo ya anti ma anko ma friend ma cousin ma ya ma wele wala I ma li sina fa tuanga o la tato am ta fa yo fa ia tato fana te lo fa le atu o Samoa ma foi se tautua o le awau ia ma se tautua foi ua le lei se vaai ia faamagalo le auauna a le naunau taʻiga ia lelei le auaunaga faleolo iona I tuuma ina ia lelei Samoa mo na tagata mafaamaliaina ia happy new year manuia faafetai foi lo fetelega asiata a le gata foi loa lo fioga le ataua ia mo le avanoa ia sau foi se taimi tatou valavala ia tatou I feloaʻi ai talosaga molia ai faafetai ua maua le avanoa e asiasi mai lenei ofisa manai a le ofisa e tio foi a lelei lenei pokalame o lelei o sera ia manuia le afiafi Samoa mai a tau nei o tumanao faafunu le gaga falalo ia malo faafetai moli faamalo ma faafetai tele I lau fionga le Pule Sili o le tatou malai valele I Samoa le ua tou sesila mai e le faigakaga e le masani le tamaloa pe e malaga atu Iyo, te lo foi Paulo foi o le pule mafai ona e vai lo ne tino fiaro lo iso o ile malai valele. Ke tu no a tatu ta ia me se foi o ila tau I Samoa. Family le tu le tau tu mala unanga. Vai lo le mo fongo ma por kala me tau te tu malulonga, ma tatu tau ma vai. Family le tu ai lo tu le mai me se foi ni tau sanga. Iyo, fa tai tele na ia vai ngata o le wa fongaina. Ya wale alu ilu mo le tau tu al malai valele I Samoa. Ko ke silfia. O lena sa si uirisa unga ngal Pule Sili ai ngisi vaenga ko ke sila fia e tatau ona fa o atu fa sea lelei o ngi fokuanga o so manga onga imeli ai matulanga fa pena ia ona talia tulanga ile mfai mo ma fsil ngel telo tatou tau ia fa mulu ia fa mi so fa karuenga ia mamau ni fili mani tau pulpulenga fili walanga o malai valele kasingi ngofoanga I kelenga na fa tupu fa le veili to tele tangata ma vanga fa pena ali talo lava ia malutia ia ola via yo tatou mtesili langi mulu to fa tu Samoa ma fa dua ia mo to fanga so tatou fa nga malo ia fa mulu tele la ufionga ni vanga lo fia to tisili fia Samoa e se alo vai mamau aku kangaka e se lo fatalo famolo tala no ese foi ile o se tangata tino tele ma wolunga lo ai se pilo ko mo la lo la ko Koliata ia ai e kingo ia Koliata ai Loto ia Iosefa no ko maulalo io ele se tangata foi ile ia fa tele va tai tato wa
tautua male unanga ale male valele